Biyana! Hello, gagayam at tumanan to gayam yo, Jenna Almoy te akas manang biyanang kantakin drama iti biyag ti tao. Amang kabkablaaw, kada kayo itinaragsak nga oras kanal daw yu amin nga wan labas. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoy te drama. Manipod kini Kabs at Palito saan napud no nagan tintay drama nga makablaw mampay da Joel Sumer from Cagayan, Imelda Velasquez ita Riyadh, Saudi Arabia, Susan Ronquillo, Roselia kan Jasmine Rivera. Kastiman ti kunan ni Kabs at Palito, dirman ang biyanang adadwangan nakmiken ni bakat. Ipalpalastog ko idata uray saan da nakaturpos iti panagadalda adamat kabaalan dagiti nagbalin nga asawa da. Kasla saan na kumpleto tel daw kuno jak istoryaan, tinapinta sa panagbiag dagiti anak ko. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Kaano nga yarugyan nyo di balayo, saling? Inton umay alawas pa'y tatang, takurang pa'y di kwarta ama busbus. Apay, di pa'y nagpawit ya asawa manipod abroad aya. Nagpawit ngam kurang, iso nga urayak man ti sumaron no apawit na. Manuti pawit na ay anak ko. Kuna namat nga agpawit iti 100K. Ha? Inayon ko tay sigod nga urnong mi, mabalinan aparugyan ti balay mi. Apay, manu talaga ti sweldo di asawa mi ya abroad, saling. Madamag kulaang makidaya. Tatang nakmag. Nasurok a 60,000 tatang. Nay, dakkel mo't nga rod Ngam di yulatan sasawan iti sabali tatang, para kada tayo laang anya. Apay, pagkit kita am kanyak mo, chismosaw, unay kamatan anak ko. Sa anak mo takas ta. Kaslawan pa nagtalag mo iti amam iti kastangay bagbagam. Palagip laang mat tatang, Oh? tani amu kunti ugali yung. Ugalik nga. Anya ti ugalik, saling. Tatang, Nagalas ti pagkitkitaan nyo kada tao. Sa anak mo't chismosaw, ngumapay akas ta ti ibagbagayo kanya. Nagalas gayam ti pagkitkitaan nyo kada tao, ay, tatang, mabit laang! Ay, sus, gimura manan ni tatang. No kasta, agi patakder da saling iti balayda, pari palitaw. Wan mari isang. Medyo dakkel mo't nga men ti sweldo di manugang ko. Iso anak ka urnong dan Kasla ko nanapay ato istores ti patakder da. Nikadakkel nga rod Wan nga raud. Kapailan damot kid di Apay manut sweldo di manugang mo aya pare. 80,000 mare. Nay, dakkel agasam ngay. Iso asisiw la kadakwada ti agi patakder iti balay. Tanawad-wad ti kwartada mare. Sika ngay, at damod balay dagi di anak mon. Wano, agab-abang da pa'y laang. Ay na, agab-abang da nga agkabsat Tadayumot dito'y balay tayan ti trabaho da. Ay, awan pa'y balay da. Awampay, karugrugay da pa'y lang amin na nagtrabaho. Kan may sabab balasang da pa'y. Mabaakan samot dagi di anak mo. Manutawon dan ngam awan pa'y asawa da. Ay, jak manamaw. Awampay mayam amu da anubyo da. San apa naguyaw? Ngam saan da ngamin anapintas? Iso nga awan siguro ti agaram kadakwada. Dagi di anak ko ka nagpipintas da. Iso nga inaram da idaadagos. Ngam ti pagsayaatan na. At da napintas at trabaho, dagi ti nakaasawa kadakwada. Ay ka nagasat da tanakatumpong da itad da trabaho na. Nga oray saan da nakalpas iti panagadal da. Wan naimbag lakid din, tanapipintas da. Tano saan, di alam mo. Iso nasayaat mo't tanakaadal dagi di anak mo. Tapno damot maikarit da maray. Wana, day tama ti may panakal ko kadagit anak ko. Uray ko nam asaan da napintas, at least natalgad ti trabaho da. Saan dan to amang namnamalaangan iti sweldo tagbalin nga asawa da. Ha? Welcome to Jenna Almoy the Drama. Makapasair mo ti panagsasaw dahi di ako maray. Bakit? Apay aya, kan nabayag kayo mo't nagsarsarita ijay paraangan da. Anyat nagsarsaritaan nyo aya. Dagiti anak ta Kun dagi di anak na. Nalaing agpasagid. Agasam, tapagpalastog na di adal nga anak na.
Saan mo't akas jay ni Mari Ising? Amok ti ugali na. Amangan no sa bali manen at inagawatam iti imbagana no addaman. Ikikamot ngamin iti sabali akay papanan ti anyaman amang mangeg mo no maminsan. Apay ay akasta ka. Basta da ibagakeng ka, kanayon nakakontraan. Madlaw adinak isakit. Palito lakay. Addamot ngamin ugalim asaan anasaya at no dadduma. Iso Awan ti nga... perfecto a tao. Amin tayo, adda pagkamalyan na. Katwan mo't. Iso nga awan karbengan tayo amang imamag iti pada tayo a tao. Di ka makawawat abakit. Sa balit iturong ti saritaanan. Iso abaybay amon. Kaslaawanin timbagak. No kasta, gumatang kayo itilugan niyaw, ay me? Wen tatang, ureta damutan balay me. Isa mabalin min ti gumatang itilugan me. Ay na. Talaga napintasan ti biyag yaw. Naimbaglakid din. Tanalaing kayo ang nagpili iti nakiasawaan yaw. Oresan kayo ang nakaadal. Ngam napintas magtitrabaho dagiti nakiasawaan yaw. Kaya, anya ngay alugan ti alaan yaw. Daytay napintas kan baro a modelo. Wano brand niyaw. Kunama nila kay a brand nyo kano tatang. Ngam hulugan me. Ay wow. Mayat nga ron ano kasta. Nasilap launay Ay na, aduman ti umapal kada kayo nanakaw. Ngumato man na dyan nagdakil nga Adam sa apol ni kumpare kon. Nagtilmon iti hapal. Una yan tapati dayta madlaw yumot. Una, aguni pa iti panagtilmon na nukas dyan umapal. Kasapulan mi mga mintilugan tapasaray maidistino nila kay ko iti sabala a lugar tatang. Kat marigatan mo't no kanayon nga agkumiyot. Una, kakaiso na nga dakwartayaw. Alaki This din. drama is owned by Jenna Elmoy the drama. Basta, at danlugan dyan anak mo paray. Wan paray. Brand niyo raman. At dahin dyan balaytan. Sumangpait no madamdama. Napanda irwaran paray. Ay, agasam nga. Talaga a big time dagi dyan na manugang mo niya. Dyan maysa. Agi patakderda iti to stories abalay da. Dyan mat maysa. Gumatang iti brand nyo alugan. Anya ray jay, kaswan no hulugan. Kasa, pare, siyempre. Aya, nagmayatan pare, sana all. Sikan atin nakamanugang iti big time. Numalpas di balay da saling nga anak ko. Gumatang dan tumod ka no, itilugan da. Tata Carpio! Woo! Tata! Ada ka? Nay, adan sa bisitang pare. Ha, aguray ka. Ninsamot Emilio dayta. Tay barkadak idi itinuman. Kat padanuno mo Mabit lang pare Sabtak di ta paraangan. Agawid akmutan pare. Thank you iti kapay. Labid ka talaga alaklakayan palito. Oh, apay manan aya. Apay, masapol amapan mo istoryaan ti sweldo dagiti manugang mo. Uray ko manuhusto ti ibagam, naynayunam mo. Asino man tinakaamam iti daytan aya. Ni Mari Isang imbagam ka no nga 80k ti sweldo jay manugang ta ijay abroad, ka nasurok mo't la 60k. Kurt, imbaga man a 16, imbuking nakmanan. Saan Inyaw awan ko ti saritaan, tano ibagak ti agpaisaw, agungot ka manon. Kasta salwada mo ti imahik iti sabali a tao. Hay, jak kayat ti aramidang palito. 5 lalakyan ka alabid, chismoso ka. Agtal na ka man. Kakaiso na nagbalbaliw akon. Kasta kiti bagamon. Nabayagan na jak nagchis-chismes. 2 bulanan tinapalabas. Amukon ti limitasyon ko. Tanadidigra akon idi adda nagaapa. Gapu iti chismes. Amom gayam abalik senday ta. Ngem apay adi mo maikat ti kinachismosom. Updated sa amin nun akaaruba iti biyag dagiti anak ta ken manugang ta. Ken amangan no pati siya. Ket ichis-chismis na.
Managatap ka launay bakbagatan. Nagbalbaliw akong kunak lang arudan. Kaya't mau tasubyak tikas ng aramid ko. Ichismis ko manan amin nga ugalim. Dakamukan ka! Oray chismisen nak, basta jay agpaiso ti bagam. Di mo na'y nayunan ken kiskisayan, tasaan anasaya at tikasta. Ti madingamin ken ka, ket nalaing ka nga agnayon iti sarita. Madi iti kasta. Nagadunga mom. Anya nga ron ti usar ti dila. Pagwalis. Isungarod ana ikantay iti dila tapno pagsao. Ket isumag, basta nasaya at kuma at ibalbalikas mo. Saan apuro linalastog? Yak amuking ka. Sa anak mo't nga glas-lastog. Nakapasyar ka ba, Emilio? Oy, tata. Tanamis ka. Agbakasyonak man pa dito lugar yo, tata. Katwa na. Maano sa mlakid dito panagbiag me dito. Oy, tata. Nairuha makitirigat. Ngam no magustuak tagnad dito eh. Mabalin adituyan ti pagnadak. Aginggat inggana. Ha? Sana bale, tagtrabaho ak. Makipurdiya ak tapno makatulong ak. Ang mga no sa pulon na ka nagiti tatakkel mo. Wano asawam. Awan asawak tata. Kan ulila ako na demang. Iso a free ak iti sa dinuman akayat ko apapanan. Kasta aya. Kadala. Makamuka nga ron barok. Ngamnay. Nanumula ti panagbiag may, san kami abak nang. Numaminsan, asin ken bugong latsidsidan may. Oray pa'y awan asin ken bugong. Ayos kanyak tata. Awan problema. Welcome to Jenna Almoida Drama. Barakadam gayam di kumparik barok. Barakadak iti-iti inuman. Ngam nabayag adi kam nagkitkita. Ta imadayo ak tata. Ngamit ha, kailiw ko. Isa pinaser ko. Ay kat mayat kapinasyar mo. Nabayagan, abalo ti kumparay. Kat dagitila apu ko na ti kadwana ija balayda. Huwag nga rod. Sa di naman ti balayo dito, tata. Dayjay man o. Day. Jay dakal abalay akaabay na. Jay arda na pintas alugan ijay. Lugan nyo dayjay, tata. Wana. Lugan mi amin. Kukwak ti anak ko. Ginatang da abran nyo ray jay barok. Inkas da. Aya. Bak nang nga ti anak mo tata. Saan pa nagpalastog? Ngam. Adawat. Makitam. Jay maipatpatakder abalay. Ijay abay ti balay may. Jay ito istores tata. Wag. Balay mo't latay may isang anak ko na itabarok. Apay tata. Anyat trabaho da kita anak yo. Akwa, awan trabaho da. Ngam dagijay asawa da, tadda kwartana. Aday yabrod ti maysa. Kanangato ti saad jay maysa iti dakkel a kumpanya. Mayat nga rod ano kasta tata. Nagasat kayo, tanakamanugang kayo iti adda mabalin na. Wala, barok. Numalpas nga rod ti balay ti inauna nga anak ko. Gumatang kanumanan iti branyo alugan da. Unak nga raw nga igatangang dakmay. Oray tayo second hand lang. Naimbag nga orasyon na. Adda ka din ni Tata Palito? Wan, adda. Asino ka kaday? Barkadak ni Tata Palito, nana. Siyak tayo sa nga ilida di ta karubayaw. Kastaya. Mabit lang ayabak ti asawak. Pakiuray mulat ta kuman dito'y balkon. Anyat imay imbagaday di alalakay lakay. Imay lang nakis istoryamot Imay nakikape. Payakas di dagiti mata na. Kas labulintik nga agrikrikos. Tila madlaw mo may. At daki matang agtayakan. Agrikrikos ko na. Saan nga agtaytayak? Kitaan na amin nga aglawlaw. Kitaan na ti bubida. Inton kwan, agturong jay mata na iti silenta. Kan ijay aparador. Kan pati sirok ti tugaw. Kitaan na amin. Pindaan na kitaan dagiti appliances dito'y balay. Kat umapal siguro tawan kas jay na. Anya?
Agpadadamot la siguro ija barkada na akong parek ama nag-aapal. Nada makita da, apalan da. Nga ta? Sa bali tiriknak iti day siya lalaki. Di mo man papaumayan dito'y balay. Kat umay nga rod mo't makikapay. Liklikam ngamin ti makisarsarita kan kwa na. Napasig kaunay ngamin kan kwa na, kat di mo pa'y laam-am mo. Am-amu ko na Emilio nga rod tinagan na. Jay ugali na ti kayat ko asawan. Amom ayat ti pudno nga ugali na. Kat mayat mo ti pan nakisama na. Nasingpot da yaya. Di mo laam mo Nalakat ti agsingsingpot. Di kaunay agtalak iti saan mumot nga amam mo. Amangan no istorya kan kwa na ti sweldo dagiti manugang ma. Ay na, man ano aya. Awan mo't dakas na. Istorya nga rod. Makaammo ka? Natangken ti ulong. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. At di peti pulutan ta, tata. Linutok day ta. Nay, nagimasan, kudel. Anya day ta, kudel te. Kudel ti baka, tata. Wow! Solve man nga rod ti buksito na. Ayan ni kumpare nga. Kasangot ako mamot nga agsyat. Anday natindaran na amiteng, tata. Makisangon to no sumangputin Di tamot siguro maibo sa dagos to'y arak ngayon inuman ta. Sa bagay mo't kitdi Sublan taman ti saritahan ni tay tata. Ti may papan ka dagiti manugang mo. Nakunam ngamin nga da ija abroad ya maysa. Kadjay mo't maysa, kanayon nga awan ija balayda. Agmay maysada iti babalayda. Tabisay dagiti asawa dang agtrab-trabaho. Naimbag man ta saan da amabuteng. Nairuam da siguro abarok. Siguro, adun ti urnong da iti bangkaw. Ta saan mo't agastadura dagiti anak ko. Ngamjak amaw no iti bangkaw ti pangiduldulinan da iti kwartada. Tadamot iti ginatang da abasit a vault da. Sagkaysada nga raw. Kasano ka basit nga tata? Basit lang. Ngamuray basit day nadagsan. Mabagkat nga tamo ti tao. Ay, kabaulak to pa'y abagkatan. Siyak tinang yun nag-iday. Kastaya. Ngamapay akas jay. Kasla saan nga agirik-rikap iti tawa dagi anak mo? Uray siyak to pa'y. Nakalukat akarayon ti tawa may tanapudot may. Mayat ngamin ti maturog no daangin na sumrak iti silid. Isu adagitan nak ko. Saan lang agirik-rikap iti tawa da? Nga rag. Nagpudot ti panawan. Agsyat tapay tata. Numaibos da ito'y gumatang tamanan. Anya day jay. Kaslaada ka nabdoog. Tao! Di ka na tagay. Hold up tayo. Di mo kang datang tiagriyaw tadakas ka kanyak. Sino ka? Pangasim. Dinagdangran. Nukas tangarod. Lukatam ti volt mo. Kat irwar mo amin akargana. Tarasam. Awan volt ko. Di kan aglibak. Bilangan ka. May isa. Uwan. Mabitla nga rod. Alaman ng saling agpadata. Oray siyak natakawan akmat. Anya? Tila nagdumaan ta. Narnakanak. Diyak narik nasimrak diyak tatakaw iji balay. Ay naimi ko naklano kanibo sana kon. Naimbag ta dinak dinangran da dya tao. Naibusesak da dya hold upper. Uray nakaabungot. Mabigbig ko ti boses na. Asino ngay manang? Jay bisita ni Tata Carpio akaaro ba tayo? Anya? Ay, tinasayat. Intag pa blatter manang. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nasaya at tanadanon kayo dito balayo, Tata Carpio. Damagak la ko manuad da dito jay bisita yo. Awan nga roden dito'y balay. Dak na puutan ti ipapanaw na. Kan adda mapukpukaw akwarta kan alahas ko. Anya? Dak narik na nga adda simrag iti silad ko. Naran na ka anak ngamin iti turong.
Hindi makariingak. Awan matan ni Emilio. Awanan dagiti kagawaan na. Anya? Pare Carpio. Oh, pare Carpio. Pare. Awanan bainday dya sa ngailim. Isutag tatakaw. Nabuyak itinyos. Natiliw day dya nga Emilio. Wanted mo't gayam day day. Ta-hold upper mo't gayam. Ado ka nun tina-hold up da. Pati bangkaw. Anya ngay, di husto ti atap ko. Iso din ang hold up kanya. Magipaspasubo ka pare. Agbisita ka. Agtatakaw mo't gayam. Kay, apay amok nga raw. Oras sakto pa tinakawan na pare. Awan amok dita. Iso adinak pabasura yung pare. Darasodos nga minday di akarpeo nga gawat iti bisita. Nga oras di namut unay am mo. Agasam day ta. Agtatakaw magayam da dya takaw. Kat oray matsika. Nakarkaro pa'y kan ka. Agasam tanangag ko ide nga istoryaam ti may papan ka dagiti manugang ta. Ibagbagam no mano ti sweldo da. Ay, makonsensya ak nga rod bakit. At nabasol ko iti na ito'y. Ngamin, nagtalo ka iti na dya tao. Tila inis-istoryakan ko na ide. Amin adamagan na idinagsat kami. Sinong batak? Itala maamiris ko. Dinahamag na ide ultimo bangko dagiti anak ta. Makitam, nagkalap iti impormasyon kan ka. Kat si kamat, lawat ka ngamin alaklakayan. Saan nga amin abanag kat masapul nga ingka ibagbaga kadagiti taktao. Nasaya at aya ngamin day tangar aramidam. Agpalastog ka ti kunam, ngam pakaisag makam gayamon. Ay, unay mo't ngaminan da ito ang iwat. Tila maibagbaganan ka. Agbalbaliw kan palito. Gapu iti kastang aramid mo, na isagmak dagiti anak mo. Sorry bakit? Ala, ikarigatak tagbalbaliw. Kaumagton tingiwat ko. Una, sakbay nga agisawang ka. Panunutom pa'y anaimbag no pagimbagam, wan no pakaisagmakam. Nawatam. Wan bakit? Naawatak? Natiliw nga rod dayjay ngagtatakaw kat manipod idin jak mo't unay agisistoryan may papan ka dagiti anak ko kan dagiti manugang ko. Tadan nagnakma. Taos tumat dagiti magbagat hasawa kanyak. Alakastan, tagayim mo palito. Ala gagayam, ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.